Cong sadrap kelarongku. Siapa dia? Kok Cong? Impian. Iya Cong. Tak langkong bahas orang ki. Iya tak apa. Badan apa, Bang? Impian mak sampai entar ketangsok mah. Cong, ayolah Cong keluar Cong. Kaki lulus dari ujian terakhir Cong. Kacang sadra probili sa muli ya. Sampai oleh satu sari alik kan. Ya Allah. Kok sabar ngadepin ujian Ria. Kok nyon beri aki selamat dunia akhirat tang kacang sadra ya Allah. Ba, engkau apa minta? Le mana kecompo. Iya Cong. Kayak nggak etan pesen Cong. Cek lupa baca bismillah sebelum ngaku tang ilmu Cong. Oke, Bang. Tengatin yang perjalanan Cong. Oke. Ore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cong. Cong, Leman. Denak Cong. Apa, Bang? Kenapa, Bang? Tentek Cong. Kaki berentugah bingkok Cong. Kenapa, Bang? Lihat Cong. Kenapa, Bang? Ngambek tang murid anyar tuh Cong. Sekarang boleh. Sadrap Cong. Beri salat yun. Iya Cong. Ambek Cong. Oke, Bang. Apa boleh sih cecer Cong?
anu bah bulu ngacik kanca bah. Iya, Jong. Kanca si gendut bah. Iya. Untuk bedelah. Balik. Apa Jong? Demak agak balik. Tertegal Jong. Mak ketibi balik. Demak sadrap. Kacong kita mulai. Percampuan Basarip. Oh, deh iya balik. Mayulah engkau kada lek. Iya Jong. Kerang ketang kacong ya lapis teh. Ada rem macam sadrap setia ya. Ya Allah, tang firasat mata nyaman. Selamat pagi tang kacong ya Allah teh. Kalian ini boy, buang kakinya coba, tangan agak hajat. Jenyapnya bentar dong. Bagi kapi itu nyina, kontrol selamat ake. Bah, kau sama mentah, itu gini. Ya. Terus lagi. Bah, ada apa? Takut lagi ya? Enggak tak takut teretan. Angkun kau bener rampok. Kau padu ya akeh perguruan. Guru situng bahasa Arab. Kau suruh ngetes di bahasa Arab. Bisa pun enggak mundi kak? Ih tak apa-apa jangan kau sorotan guru. Assalamualaikum, Pak. Bapak. Pak. Udah di mempian. Cuma Bapak imak tadi. Lagi ntar ketegal. Ntar bae ketegal.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, mak kaki Cong. Angki Pak. Sehat kaki Cong. Alhamdulillah Pak sehat. Bapak Tibi sehat ya? Sehat Cong. Tojok Cong. Alhamdulillah. Angki Pak. Ini gelap semua lagi Cong. Angki Pak. Engkau lah pleman ke Roma. Pas kaki kita ada. Jadi engkau denah. Kapur Basarip dia rumah sehat Cong. Alhamdulillah Pak. Bener Pak Syarif tua. Keng tetap kuat sampai setia. Payah kaki dari perjalanan jauh Cong. Istirahat lu Cong. Arya engkau mah lah sing arek. Emang ada sing arek lah Pak. Iya Cong. Angki lah Pak, mari nongole. Le, demak kake. Teregel kak. Nak lu, toju. Oh iya. Beda apa kak? Anu le. Dek remah. Dani bicara. Pancet ta. Tinggal aku nah. Bener cuma Gun kak. Malahan sajen Tembasar. Saya pateh bener udin tok kak. Makanya siapa le? Semenjak kakek ada Edina kak. Tambah banyak menelan korban jiwa, termasuk Tangreng tua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cina le, kakek sabar ya. Iya kak. Ituin lah, engkau mangket ya kak. Bah, iya le. Ayo kak. Mas Teti Cong. Dek remeh Cong. Kaki indik niat mulai sesi matain udin Cong. Ki Pak, monjia lakar lepas teh. Keng engko ki nyari bekto saya tepak. Gila Cong. Banyak on selamat ke Gusti Allah. Malah beri selamat Cong. Ki Pak. Laki aing lah Cong. Bapak belka Cong. Woi. Kamu apa cek kakek? Wajen majer aksi je. Ada Tuan. Tadi pesel sekali. Jadi tandi on kaki je. Mulai teropatin nih yo. Ampun Kak Tuan. Sadar kemak. Patin lebih kau. Tak ada Kak Tuan. Sadrap kita mulai. Ngontrak gila jeng umur sadrak dia. Jak seorang abali. Tak apa-apa Pak. Enggak tak apa-apa Cong. Lanjut dulu Pak. Cong, tak kejak keluar lu. Takut cari Jarod. Oke Pak. Tapi engkau harus segera beles Pak. Takut Dani bicara. Tuli tahu. Cek engkau boleh engkau. Pilih kak sabelis Cong. Deki malam Pak. Engkau mencari restu nak kakek Pak.
Gila bi bapak Airstone jong. Mantir selamat kakek. Oke, Pak. Teka hajat engko mau setia. Kemarau kon rot. Mari dan. Dek remes adrap rot. Mulai. Enjo dan. Keliang kau tar kebungkun. Kita mau lihat. Saya nggak rot. Dia sampai lengah. Sadrap rong. Pasti ngebebalus son. Mak takut kaki dan. Bener takut rot. Karo sadrap. Si bengal mau camatin engko. Bi kaki. Tahu saya takut dan. Arek musuh tembak. Sadrap kita ada pak. Iya lalar pak. Alhamdulillah. Ya. Engko cukup merot. Detek dinak lu. Injek kaki dan pola saking takut kan sampai akemian. Beda nih Ruyo. Anceng nyaman jarot. Leleng. Apa? Apa kasun ru? Majarot bro. Rot. Sadrap dan. Kurang ajar.
Balik. Apa, Jong? Kak, kita ngadain kabar balik. Kabar apa, Jong? Tahu dulu, Jong. Jarot mati li. Epaten Kak Sadrap. Teka aja tongku kaki, Jong. Terus dia remu, Jong. Engkau dena antar ngebele balik. Ce Kak Sadrap SRN dan pelor. Ih, Jong. Sadrap ada ibu ko. Tin kaki petenang, Jong. Iya balik tak kau epaten bidani. Tenang, Jong. Insya Allah Sadrap bakal selamat. Iman bisa balik serot tata sakit sekalian lah. Malah di cerita ada penyakit ah. Bunga aki lah, Jong. Sadrap bisa ngadepin setan arobo menosah yang ada nih pelor di. Assalamualaikum. Kaki deh. Waalaikumsalam. Iya Kak. Lek kaki deh. Bapak Arab balik. Tembak bidani pelor Kak. Ya Allah. Ah! Lek, jaga aki bapak yo. Engkau mau tak selamat. Engkau minta tolong. Aki bapak keluar dari Disria. Wis Kak. Cek mangkat Dani pelor ngebut tembak. Mustahil Kak kematian Dani Kak. Lek, angok putih tolang lek, tembang putih mata. Tin engkau jek lang-lang. Engkau siap semati ya. Woi, bajingan! Tahu sasar eh? Ayah, engkau saya ngadep. Bangan kakek pateh. Polong bubutang alin je. Coba ya bentar pateh. Cek gunco mak kakek. Makin setan harus bersah. Tetapi patih nih bingko. Ya!
Duh Allah, kapan ladani Wik Jarot? Mon lade pak ke sifat sombong ben angkon. Neka sampai lupa. Cek mon tinah apes neka ada setau. Pacem bersombong ben angkonah tretan. Sebab sombong ben angkonah kakek neka pakun. Tak kira bisa nebus sampai ke oncon bumi. Pateki sombong ben angkonah tretan. Sebab sombong ben angkonah kakek neka pakun. Tak kira bisa nyelak tekinah kuno. Sekadin